kudasanzwe. Uku kwezi reposiregrere hari impfu nyinshi z'abakomeye, ariko Mana urinde abana bawe. Zenekosiregrere Mana ubamo amahema ku gihugu cy'u Rwanda. Rekosire boshandore grere Mana ubamo amahema ku bayobozi b'u Rwanda. Repisandore grebone sonsema leshire grebone sonse none hamwe izina rya Yesu Kristo. Uku kwezi kutararangira, uyu mwaka utararangira, kora imirimo n'ibitangaza. Regrebone sonse ndimo ndabona impfu nyinshi z'abasabwe. Rekosire grere reshere bosire grere rapasandara bakosaya mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo. Satani watuzengereje, abadayimoni batumye tudatera imbere, abadayimoni bose bahunge, mbaraga z'umwijima, mbaraga z'abatwezi, mbaraga z'abarozi, mbaraga z'imyuka mibi, mbaraga za rapo. Uyu mwaka mwami Bana, ubu mwaka udasanzwe, uku kwezi Yehova, uku kwezi kudasanzwe, turakubisa imbaraga. Izo mbaraga zitunaniza, zinaniza abana bawe, zituma badakomera. Toka daimoni, toka daimoni, toka daimoni, toka daimoni, toka daimoni. Repese bosire boshire gere zinaniza imbaraga z'abarozi muri uyu mwaka, imbaraga z'imitambo z'abadaimoni, imbaraga z'abacwezi n'abarangi, mw'izina rya Yesu Kristo. Ripasara bakosire boshare gere sasema mw'izina rya Yesu Kristo. Wa murozi we mwibiceho, wa murozi we mwibiceho, wa mudaimoni we, wa mudaimoni we, kubitasa imbaraga z'abazimu. Mana sende y'ubwoko bwawe bugize neza, ubwoko bwawe butabare. Rekeshere bosire gere mw'izina rya Yesu Kristo. Uri Mana yera, uri Mana yera, narariza imbaraga z'umwijima mw'izina rya Yesu. Kora imirimo n'ibitangaza mwana, kora imirimo n'ibitangaza mwana. Uyu ni umwaka udasanzwe, ndanyeganyeza umwaka w'abadayimoni, umwaka w'imyuka mibi. Uyu mwaka Mana ukora imirimo n'ibitangaza. Vanaho ibitambo, vanaho ibitambo Satani ashaka gutamba ku bana bawe. Ripashire gere abo Satani ashaka kwica amarabira, abo Satani ashaka kuvana mu buzima, amaraso yabera agiye kumeneka. Mana rinda abana bawe, rinda ubwoko bwawe, rinda abapapa, rinda abagabo, rinda abasore n'abakobwa, rinda abana batoya, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu Kristo. Toka daimoni, toka daimoni, nananiza imyuka mibi, nananiza imbaraga z'umwijima mw'izina rya Yesu Kristo. Uri Imana yera, uri Imana yera, uri Imana ikomeye, uri Imana ikomeye mw'izina ryawe Yesu Kristo. Mana ndakubita imbaraga z'umwijima, aba badayimoni ndabananiza, imbaraga z'umwijima ndazinaniza, imbaraga z'abadayimoni ndazinaniza, imbaraga z'umwijima niziveho, imbaraga z'abadayimoni n'abacozi niziveho, aba barangi nibarangire mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo. Izi mbaraga zimeze mw'Imana, abana bawe zose nizirangire. Repare grebore sire gere ritara baba yasikarebo reshare bore grebone sansema. Mana ndaguhamagaye muri uyu musozi, Mana ndakwinjiza muri uyu musozi. Kora imirimo n'ibitangaza mwana, kora imirimo n'ibitangaza Data, kora imirimo n'ibitangaza Yehova, igaragaze kandi wiheshe icyubahiro. Urakoze mwana, urakoze gukobera, urakoze gukora igitangaza mw'izina rya Yesu Kristo. Neza y'Imana nigaragare, neza y'Imana niganze, neza y'Imana nigaragare. Ari byo turambiwe mwami, uyu mwaka utararangira, abana baremera icyerekezo, Mana baremera icyerekezo. Reshere bosire gere muri uyu musozi mwami, gira ibintu urema, gira ibintu urema, gira ibintu utegeka, gira ibintu utegeka mw'izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ikomeye, uri Imana ikomeye, uri Imana yera, uri Imana yera. Abafite agahinda bababaye ubakize kandi ubagirire neza, ubarengere kandi ubigaragarize mw'izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe mwana, imbaraga zawe zigira ikintu zirema, imbaraga zawe zigira ikintu zishyiraho mw'izina rya Yesu Kristo. Uri Imana yera, uri Imana yera. Reshere bosire gere napasala bokosha reshandore grebone sansema mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zose z'abadayimoni, imbaraga zituma abantu bacuruza n'ibyemere, imbaraga zituma abantu badashakwa, imbaraga zituma abantu badashaka, imbaraga zituma abantu batunguka, imbaraga zituma abantu bahera mu bukode, izo mbaraga zose nizirangire mw'izina rya Yesu Kristo. Mw'izina ryawe Papa, neza y'Imana nigaragare, neza y'Imana niganze. Rashere bosirebo shandore grebone sansema mw'izina rya Yesu Kristo. Uri Imana igira neza, uri Imana ikora. Uyu mwaka mwami Imana, gira ibintu ukubita, gira ibintu ukubita, gira ibintu ukubita
ibintu unaniza mwami mu izina rya Yesu Kristo. Izi mbaraga zose zirangire mu izina rya Yesu. Reshere bosire grere rapasandara bakosaya mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Satani watuzengereje, abadayimoni batumye tutari imbere, abadayimoni bose bahunge, mbaraga z'umwijima, mbaraga z'abatwezi, mbaraga z'abarozi, mbaraga z'imyuka mibi, mbaraga za rapo. Uyu mwaka mwami bana, ubu mwaka udasanzwe, uku kwezi Yehova, uku kwezi kudasanzwe, turakubisa imbaraga. Izo mbaraga zitunaniza, zinaniza abana bawe, zituma badakomera. Toka daimoni, toka daimoni, toka daimoni, toka daimoni, toka daimoni. Repeshele bosire boshane grebo. Toka daimoni. Uri imbaraga zose zirwanya ubwoko bwawe, zirwanya mama Imana, abakwizera, izo nizirangire mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, urakoze, ndagushimiye, ndagushimiye ko wera. Tabara abana bawe, tabara ubwoko bwawe. Reshere grebore sansema, ripasare grere. Ndumva ijwi rimbwira ngo Imana ije gukora imirimo misha, Imana ije kurema, Imana ije kurema, Imana ije kurema ukwezi kudasanzwe. Uku kwezi reposire grere, hari impfu nyinshi z'abakomeye, ariko Mana urinde abana bawe. Zenekosire grere, Mana ubamo amahema ku gihugu cy'u Rwanda. Rekosire boshandore grere, Mana ubamo amahema ku bayobozi b'u Rwanda. Repisandore grebone sonsema, leshire grebone sonse. Nonaha mu izina rya Yesu Kristo, uku kwezi kutararangira, uyu mwaka utararangira, kora imirimo n'ibitangaza. Regrebone sonse, ndimo ndabona impfu nyinshi z'abasabwe. Rekosire grere, ndimo ndabona abo batanzeho ibitambo barapfuye. Rekosa la posa regrebone sonsema. Mana igaragaze, Mana igaragaze, Mana ihesha icyubahiro, ihesha icyubahiro. Tabara abana bawe, batabare, batabare. Mwamye ngo mwaba Imana. Rekosandore grere, wabanye nawe umuhaye ubwihisho, umuhaye ubwihisho, uhaye ubwihisho abagusenga, uhaye ubwihisho abagukunda, uhaye ubwihisho abagukurikira. Lakosire grebone sanse, oria basakara bakosaya, ritala baba yasika. Mana rengera ubwoko bwawe, rengera, rengera, rengera ibihugu duturanye, ubirengere, ubitabare. Amaraso amenekana menshi. Mana, Mana tabara ubwoko bwawe, tabara ubwoko bwawe. Abana bawe, abana bawe barakuririye, ngwino ubarengere kandi ubatabare. Resere boshire grebone sansema, reta kosire boshandore grere. Urakoze mwami Imana kutabaye, urakoze nurengera ubwoko bwawe, nutabara abo gutabarwa, kuko uri Imana ikomeye. Numvishe Imana imbwira kuri uyu musozi, Imana ije gukora imirimo n'ibitangaza mu buryo budasanzwe. Ngiye kubona abantu impfu zitandukanye, mbona amabasi araguye, ngiye kubona abantu barapfuye, mbona amaraso y'abera aramenetse menshi. Numva ijwi rimbwira ngo nimbabwira ngo nimusengere uku kwezi kwa 10, kwa 11, kwa 12, musengere aya mezi abiri, kuko Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza. Nagiye kubona mbona abantu benshi bararize, babuze icyerekezo. Umwana abuze uko yaririra nyina, nyina nawe abuze uko yaririra se, cyangwa se na se abuze uko yaririra undi mubyeyi wamubyaye. Numva ijwi rimbwira ngo ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kwinginga, ni igihe cyo gutabaza, kubera yuko hari imbaraga z'abera zimenaguritse, hari imbaraga zigiye kumenagurika. Imana yambwiye ngo nimusenga, musengere ibi bihugu, musenge abanyarwanda, musengere n'igihugu cy'u Rwanda, musenge mpamagara imbaraga cyane, kuko nabonaga Imana ikora ibintu n'ibitangaza. Niyo mpamvu nazamutse muri uyu musozi ndimo ndasenga, ni gusengera ubwoko bw'Imana, ni gusengera gusa neza kw'Imana. Reshire bosire grebone sansemare claire. Imana yambwiye ngo mwarabwiwe mwanga kumva, nimuhindukirire, muhindukire bikiri bugufi, muhindukire bigishoboka. Resire boshire grebone sansema. Imana y'amahoro ibagirire neza, ibakoreho. Imana y'amahoro ibagirire neza, ibatabare. Zenekosire boshire grere. Numva umwuka w'Imana ambwira ngo nimbabwire ngo reposire grere. Yamwanze kumva, yanze no kubona. Namaze igihe kinini cyane mwirengagiza kugira neza kw'Imana. Imana yabahaye igihugu, Imana yabahaye amahoro, Imana yabahaye gutunga no gutunganirwa, ariko mwaribagiwe. Rekosire boshare grere. Imana yambwira ngo nimusenge, mwongere mukizwe, muhinduke, mwongere wishake mu maso hayo, kuko ni Imana itibagirwa. Repasire boshikutare grebone sansema. Numva umwuka w'Imana ambwira ngo ngubwira wowe umaze igihe uri mu bapfumu, zene itonde impongo n'Imana itagukubita. Wowe umaze igihe usambana, wowe umaze igihe uri mu byaha,
Imana ikuzaniye inkoni. Uyu mwaka nudakizwa urava mu mubiri, nudakizwa urapfa. Poshikotare grebone siregrere. Imana y'amahoro ibahereza kwezwa. Ubuntu bw'Imana batunganye rwose. Pawulo yandikira Abefeso aravuga ngo ibasha gukora cyane biruta cyane uko imbaraga zayo ziri kandi zidukoreramo. Imana ibakorera imirimo n'ibitangaza. Imana ibahereze guhinduka. Imana ibagirire neza. Leshire bosire grere. Mbonye ikizu rekota lebo shere bebo nisasema. Iki kizu ni ikizu giteye ubwoba cyane. Numva ijwi rimbwira ngo mbabwire ngo ni igihe cyo kugira ngo muve mu mwijima, kubera yuko icuraburindi riraje rirabagose. Lesire boshikotare bosire boshando. Kubera yuko Imana mwanze kuyumvira, mwanze kumvira gukomera kw'Imana, mwanze gushaka mu maso h'Imana. Lesire boshikotare bebo nisansema. Imana ije guhana no guhemba. Rekotale bosire grere. Bamubyurimo bamukumenyera Imana, mwamenyereye Imana. Rekosire boshandore grere. Mwarayimenyereye ku rwego rudasanzwe. Yavuze ngo mvuze impanda. Ni igihe cyo kugira ngo Imana yitamurure. Ndavugisha impanda, ndayifukije nanjye. Kugira ngo uwezwa akizwe, ukizwa akizwe, udakizwa rorere. Shire bosikotire grere. Imana ije guhana no guhemba. Mana urakoze. Sengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, sengeye ibihugu duturanye, sengeye abayobozi babiyobora, bagirire neza ubatabaye, nubarengere nubagirire neza mwami. Sengeye abana bashaka guhinduka, nubagenderere kandi nubagirire neza. Ubwiza bw'Imana nibubabeho mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, urakoze kuri igitangaza mu izina rya Yesu. Amen.